Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, yora, hey, yora cash, yora, hey, yora cash. Igitego wahinduka ikindi. Andika nimero ze kuri kamera. umuryango mugari. Rimwe gatanu. Hereza amashimwe cyane yateguye imbere. Ohereza rimwe kuri rimwe gatanu. Airtel Tigo Yora Cash. Aka kanya tukaba twaje ibatsinda mu karere ka Gasabo aho tuje guhemba abanyamahirwe bacu batsindiye amafaranga muri Airtel Tigo Yora Cash. Yora, hey, Yora cash, yora, hey, Yora cash. Kabiri miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoneri. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, hey, Yora cash, hey, Airtel Tigo Yora Cash. Aka kanya tukaba twari batsinda, tukaba turi guhemba abafatabuguzi ba Airtel Tigo babashije kujya muri message bagakanda akanyenyeri 155 cyangwa kohereza bagamagara 155. Iyi ni Airtel Tigo muri promotion Yora Cash. Aka kanya tukaba turi kumwe n'uyu musore ubashije kwekana amafaranga akabakaba hafi 500. Kuba wakiriye aya mafaranga urabyumva gute? Ndabyishimiye cyane kandi nshimiye na Airtel Tigo kuba yarashyizeho iyi gahunda yo gutombora muri Yora Cash. Iyi promotion itangira numvaga yuko ari ukuri cyangwa numvaga ari ibintu byo kubeshya beshya? Iyi promotion numvaga yuko ari ukubeshya ariko nasanze ari ukuri batabeshya. Wari umaze gukoresha amafaranga angahe uri gukina muri Yora Cash? Nari maze gukoresha 7,400. Wari uzi yuko hakiri miliyoni 20 zitari zatangwa muri Airtel Tigo Yora Cash? Ndabizi nabimenye yuko hari izindi miliyoni 20 ngomba gukomeza ngakinira kugira ngo nawe nzayatsindire. Abakozi cyane. Itanu ryaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubone amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.